kan zo na thlak tlang wal nge champion tak na ania ngai ven lo thei a har khop mai Joshua Kingpui Alexandre Pandoja Pesidomo hi Brazil ram Rio de Janeiro April ni som paruk sangkhat zakwa somkwa khan alo pianga UFC flyweight big champion naran po nilo a thaber pol greatest flyweight of all time anlo ti hial thinani Joshua Kingpui hi anamai lo lesin Joshua van boy thong ve thung hi October ni som sang ni pakhat khan Chin State ha kha alo pianga tuna hian kum som ni pali ani meka kum sang ni nulama piang flyweight champion nei thei masa perani a huai sen thokhat ve hle aniang minglema fearless ti te poinan go thin tuntumanin hneka tang hian US dollar noi ni chuang lo chuak turangai ani an in beivel mu nom zia kha kan clear thak ngeyanga hetiang lama tuimi ten ngai nom le chiang zokin anlaran ziak tura ngaila Joshua biodata tlem name Joshua van boy thong bron October ni som sang ni pakhat age som ni pali birthplace Hakha Chin State Myanmar others name the fearless nationality Burmese American height fit nga inchinga weight za som ni panga LB somnga pasari kg division flyweight reach somruk panga inches za somruk panga centimeter activities sangni somni pakhat present mixed martial art record total sompariat win somparuk by knockout pariat by submission voini by decision voiruk loses voini Joshua Van the fearless hlawh salary le bonus hi official in UFC hian atar lang kherlova ma se a hlawh tlang puile a bonus don thei dan chu a hriat thei ani Joshua Van hlawh le bonus tlang pui fighter hlawh le bonus hi an contract an fight category le an performance zirin adang lam hle pakhat na hlawh tlang pui base salary show money fighter te hian fightina show money an hlawh chumi chunga chuan nena an chan chuan win bonus an dong le thin Joshua Van hlawh chu a UFC record a that zel awangin apung chho zela UFC azom tir dibat tlang puin dollar singkhat le sing ni vel an hlawh tlang pui win bonus tel lovin fight masalam early fight a record a that zel awangin a hlawh hi apung chho zela entirnan UFC zathum somparuk evena a hlawh chu noi khat singa sangruk vel ani nia soyani a champion hlawh UFC flyweight champion ani hnu hian a hlawh hi apung na sa hle anga a base pay le pay per view PPV sale atanga share don anei to ang pani na bonus performance bonus Joshua Van hian fight a hian bonus te adong to fight of the night FOTN singa fight boruak nuam le chak per atana thlan Joshua Van hian Brandon Royval nen an in fight khan alo dong to performs of the night POTN singa knockout emo submission ro pui per atana thlan promotional guideline koplian pay sponsorship fightina UFC hian Reebok Vinam hlo angchi a UFC fight zat azirin apung chho tlang puin sangli atanga singli sang ni vel hi a hlo tel bok thin soitur tlang pui Joshua Van hi UFC flyweight champion ani to a the fearless ti hming puin lo tling takin ache chho meka a hlo pars le bonus chu UFC fighter top tier zinga mi ani to asum tam tak a hlo chuak to ani